was not busy. I'm here alone in Nairobi. Why do you go away busy and I'm on without you with? Actually, to them Muamudenya. To them Muamudenya. With him, I don't go to Mamudena. Company Mundo. Ese wadhi ni viungwa mazanja wewe wa alfajiri ya kupendeza. Na inazuma azianga yombi ndena hapa ndo kanyo tuko na modena. Modena sasa ya kutuko motuko sasa ya kutimwa. Ndezi ya na wotuko. Mundu nze okuona wachengiye mundu. Kana abetela bantu utamana. Ona ndo awikula sindi ekiata abaulu. Mundu sinu wabathokanisie utuko tiwoko tiwo thomwa. Utuko? Tena ndo no thomwa utuko ana. Wendu thio mwa utuko? We. Haya. Actually utuko na iwe ni nani active. Utuko? Tao. Mundu lo thomwa utuko mimbi mwana. Ainye ndio mwao tu. Baziyu. You have some duty. Okay, obitokanya. Mtoto ono tuko mboni venture. Wewe mwotu kwata. Kwani utuko ne waki? Otuko? Nigenda ne amuke ne fresh no gigebolwane mu na ne tindete ko bete. Wama na tuko wela we wake? Ndwe gaweze? Wa. We waza tuko ni wathomwa? Yes. Itina wa muthana we na maundu maingi utiko ithio mwa kwa cheya muka we fresh we ni gaingi shughulina. Muka we fresh. No jao no zija wala kitu mundu amuka fresh. Jao. What is the meaning of the fresh? Ti we sawa waga mba kana maswani ya maingi mwe be undu wekwa ndithio muicie mwe ukomete mwe wathio mwa wa muka kwa cha wathamba ende we maluka thi wene utuko manasa bani utabia ndonde kwenda mwethukizia yega ngaya wene waze mike tuneno utuko kitumi chawo specific makwengaia ndo okasisi ambaibo aibano ngayo athomo yo tuko ngayo athomo ye muthenya wa chuma muthenya ti utuko wa chuma ti utuko wa chuma muthenya na thatu atia ngai ndo sombone diawe ngayo mbi utuko we wa athomo utuko ni wa kweka mundu ala we utenda kuoneka uyeka. Haleluya. Na wae mo mego tuko. Actually makao sukuma kumeka muthenya. Elo. Ni sawa. Bondu ani tambeba. Nundu wiva we wona ando ile kuone kuzika. Taku. Kuthibata. Bata itona wa itona. Mbona utona wili John? La go ndwika kuona na ndiko witha wizi na how I do it. Nini si no ni bana. Undi zina no ni enda. Azundu wega wega. Wega ana. Nuru bebe ukita ndo. Kai kunde lead. We ndo iwolote ndawo ne ko wega. Direct na kwinyi ndinzele on venja nye ni that sitting ngala na siana na ni magwa sawa na tukanena kelwela TV kila kindu umzi usiambele matukezo kizia kila kitu nena namo makapi
ai ni na ciana ciana igathiĩ koma ai ni makeno kaguo kintu cha mithemba indinyi pe undu nzoka ange ko tuko ndenda ciana imana onaeni na no inyenye ni dhanisi na ndokoza nuzi wewe wende tongalikwela ndugu ai ni ngimelelelo na ye ni sawa ona makwani maingi eno kwana atatia wona anaziaza akana anazindu iwe the gazetini no ni manena au tuko na makamiti muno tena saiti au wana baibwana baigendo otukwemethana muno tena saiti na isu yoto bauti ya mundu na namu nondo mundu no bathukanetie maundu ala wele go tuko na ala wele ka muthenya ende andu ala ta kuju mata bathukanetie go tuko ni merithi ya muicioni wakwika maundu asumo tuko muthena meneke wonara ona point so lakini no muthena baita kuthio mwani kuthuguma nijogela twacia good morning Wamanza ni kuamuka ni kuthoche muthena wa imbia kuthoche muthena wa imbia be na situation ide bonseo ni omugwazi akut be ndweza wazi good morning na we don't know tuko you know kumbia good morning nira kumbia tuko be ndungweka yumbe yeta good morning na kwani komie ndi neze we antie cha ndio ndo eneka good for what pe ndo neki ye good ngona na hizo twazi au kwazi ku fresh ni wa dhambia mwe yani be ndo weka mwe wako ukuwa wafu ndegenda umalo kwesa we fresh yes haya saa 10 na ile nataka meongelea dhanda tu sana ambe ane akili sorry sana akili